reka ngaruke gato ku gihugu cya Irani. Hano ku cyamakuru umuryango baratubwira ko ngo burya ngo Irani yahawe miliyari 10 z'amadolari y'Amerika kugira ngo itazongera kurasa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ati mufate ibifaranga mutazongera guturasa. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo zatangaje ko zohereje miliyari 10 z'amadolari y'Amerika nyuma y'amasezerano bagiranye yo gusaba Irani ko itakongera kurasa muri iki gihugu. Hano tuvuga ko gatanu ushize rero ngo aribwo ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko Irani na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zagiranye amasezerano yo kuzana ituze mu karere. Muri aya masezerano ibihugu byunze by'Abarabu bikaba byarasabaga ko Irani itakongera gutera ibisasu bya misile ndetse na drone muri iki gihugu ndetse no mu karere muri rusange. Mu itangazo rya Minisiteri y'Abanyamahanga y'ibihugu byunze by'Abarabu rero ryasohowe kuwa gatandatu ejo bundi, yavuze ko amafaranga bemeranije yoherejwe anyuze mu nzira zemewe z'imari kandi mu mucyo igaragaza gushimangira ubufatanye mu by'ubukungu n'umutekano mu karere. Minisiteri yongeye ko ibihugu byunze by'Abarabu bikomeje kwiyemeza guteza imbere ituze n'umutekano mu karere binyuze mu bufatanye n'ibihugu bitandukanye ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga mu bikorwa byayo by'imari. Igitero cya nyuma Irani yagabye kuri ibihugu byunze by'Abarabu mu buryo butaziguye cyabaye kuwa 4 Gicurasi 2026 ubwo yateraga icyambu cya Fujara. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 0793417225 ubundi nziguhereze tu. Ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Nongera ngushimire cyane wahisemo kubana natwe rero kuri Radio 1 haba kuri 91 n'igice kimwe ndetse no kuri channel ya TV1 Rwanda. Rero aho ngaho tukaba turi kumwe, nizera kumeze neza cyane. Hanyuma tukaba tugiye kwinjira mu nyamakuru ngo turamakuru menshi cyane yagiye asohoka. Israel yakuye u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu bifite abaturage babujijwe kuyinjiramo kubera Ebola. Ku munsi w'ejo ibinyamakuru byanditse ukuntu hashyizwe hanze urutonde n'u Rwanda ruriho abaturage batemerewe kwinjira muri Israel kubera gutinya icyorezo cya Ebola. Ariko none inkuru nshyashya tuvuga ko Israel yatangaje ko yakuye u Rwanda ndetse na Kenya ku rutonde rw'ibihugu abaturage babyo babujijwe kuyinjiramo kubera impungenge zari zatewe n'icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Iki cyemezo cyo gukuraho izi ngamba cyatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ya Israel kuri iyi tariki ya 15 Kamena. Hari ku munsi w'ejo rero igaragaza ko nyuma y'isuzuma ryakozwe hafashwe umwanzuro wo gukura u Rwanda na Kenya kuri urwo rutonde. Itangazo ryashyizwe hanze n'iyo minisiteri itangazo yashyizwe hanze n'iyo minisiteri rero ngo ni Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cya Israel. Rigira riti twishimiye gutangaza ko Minisiteri y'Ubuzima ya Israel yafashe icyemezo cyo gukura Kenya n'u Rwanda
ku rutonde rw'ibihugu byari byarafatiwe ingamba z'agateganyo zo kubuza abaturage babyo kwinjira muri Israel kubera Ebola. Hano umunyamakuru atwibutsa ko ku itariki ya 10 Kamena 2026 aribwo Israel yari yahagaritse by'agateganyo ingendo z'indege ziturutse mu bihugu bya Kenya, u Rwanda, Uganda, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bari basuye ibyo bihugu kandi mu minsi 21 yari ishize nabo ntabwo bari bemerewe kwinjira muri Israel. Amasosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere yo muri ibyo bihugu yari yasabwe na Israel kujya abanza kugenzura ingendo z'abagenzi bose mbere yo kubemerera gutega indege. Icyakora abaturage ba Israel n'abahatuye byemewe n'amategeko abo ntabwo barebwaga n'izo ngamba. Izi ngamba kandi zavugaga ko umunyamahanga wese wageze cyangwa wabaye muri kimwe muri ibyo bihugu mu minsi 21 mbere y'urugendo agomba kwangirwa gutega indege ijya muri Israel hatitaye ku bwenegihugu bwe cyangwa se igihugu atuyemo. Iyi nkuru iri ku binyamakuru byinshi cyane ariko ngiye nyisomeye cy'amakuru igihe.com. Agatonsi mu gihe cy'amakuru umuryango w'abatuye ibihugu by'Iburayi byiteguye gukuraho ibihano igihugu cya Iran. Abayobozi b'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani batangaje ko biteguye gukuraho ibihano bafatiye igihugu cya Iran hanyuma y'uko igihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranije ibijyanye no guhagarika intambara. Hano batubwira ko mu ijoro ryo rishyira kuri wa 15 Kamena Minisitiri w'intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif nk'igihugu cy'umuhuza yari yatangaje ko Amerika na Iran byemeranije ku masezerano yo guhagarika intambara. Kwemeranya kuvuze ko intambara igomba guhagarara muri Iran ndetse no muri Libani ndetse Iran igafungura umuhora wa Hormuz. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko igihugu cye kandi cyakuyeho icyemezo cyo gufunga ibyambu bya Iran ndetse umuhora wa Hormuz ukazafungurwa kuwa gatanu tariki ya 19 Kamena 2026 hanyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro mu buryo budasubirwaho. Mu itangazo rihuriyeho rero Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani byatangaje ko byiteguye gukuraho ibihano byafatiye Iran kubera umugambi ishinjwa wo gushaka gukora intwaro za kirimbuzi. Iri tangazo rikaba rigira riti twiteguye gukuraho ibihano hashingiwe ku makuru yagenzuwe kandi asobanutse ku ntambwe Iran iri gutera kuri gahunda yayo ya nucleaire.